Nandibulisa egameni likaYesu wathethayo ngumthi Mntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Namhlanje nje ndizihlelele apha ekuseni uNkulunkulu wandityhilela about the tin yefish. Into eyenzakalayo meyityhila le ndaba, umntu uyaya eshophu athenge le tin yefish. Le fish inexabiso layo ethengiswa ngalo, then bese yabuya endlini, afike endlini ayibeke safe, ayistorishe kwindawo right, maybe sekhabhathini. Then bese kufika ixesha ke ngoku loba ayisebenzise, uzoyithatha ayivule, then bese yayikhupha into engaphakathi. Mayeqeda ukukhupha into engaphakathi, uyayithatha le fina bese uyayibotyoza, then uyilahlela ngaphandle or uyilahlela kwi-dustbin. Now le tin yefish ayisenayo into engaphakathi, seyiqala uluza ixabiso layo. Now seyanethwa zimvula, ibethwa yimimoya, nephepha layo elibhaliwe Lucky Star seliyaqala liyasuka, nayo seyaqala iba nerust, iyaqala iyarusa, seyinto nje ngoko engeyonto. Now aqhubeke uNkulunkulu atyhile ukuthi mase kunjalo seyiphelelwe yiyo yonke ivalue yayo, kulapho kufika khona imoto, khona imoto ethatha izinto ezindala. Idla ngofika siqhela uyibona ezindaweni zethu, ifike ikhwaza nge-loudspeaker ukuthi into ezindala, apho khona abantwana bazoqokelela zonke into ezindala. But uNkulunkulu ugxile kule tin. Uzofika umfanyana ayithathe le tin abese yisa kule moto. Mefika kule moto uzonikwa imali elesa than ixabiso layo ebelisevenkileni, cause yinto useless now, but now isiwa ikhona ndawo apho isiwa khona kwi-recycling, iyo recycle. Now mayifika phayana izotshiswa and izokwenza into enexabiso ukwedlula ngesikhathi ibine fish ngaphakathi. Izokwenza into more expensive. Bese niyamangala ukuthi uNkulunkulu ithini lento undityhilela yona. Athi uThixo yindlela asebenza ngayo leyo, ukuthi lapho abantu sebelahle khona, sebencanyiwe, abanye sebezincamile nabo, kulapho khona afika khona angenela khona, cause uthatha into engelutho ayenze ibe lutho. Athi uAndile Majola ayihlalise namakhosi. Izofika phana kwi-recycling ibese iyarecyclwa yenze into more expensive. Umuntu lo ebeyilahlile beyikhiphele ngaphandle uzoqala ubona lento expensive engayazi ukuthi yilatin ebeyilahlile. Ufuna ukuthi ungancami, uThixo ukhona futhi ukhona. Be blessed.